A u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović održana je svečanost povodom upisa prvaka u školu. Na ovoj svečanosti, koja se organizuje svake godine, učestvovale su dve osnovne škole, Bratstvo i Rifat Burdžević Tršo. Danas svašta možeš da vidiš, razne se stvari odjednom dese, ali prosto ne mogu da shvatim da na drvetu rastu kese. Reči su pesme kojom su đaci osnovne škole Rifat Burdžević Tršo otvorili svečanost. Budućim prvacima osnovne škole Bratstvo ovom prilikom uručene su besplatne članske karte. Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara, dr. Meho Mahmutović. Veliko mi je zadovoljstvo svaki put kad imamo priliku sa decom bilo kakvu manifestaciju da sprovodimo. Deca svaki put pokazuju da grad Novi Pazar ne mora da brine za budućnost, jer vidite sami koliko su oni talentovani u svim oblastima. Zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam danas mogao u talentovanu decu da slušam i da gledam i zaista svaka vam čast, bili ste fantastični. Danas su ovde škole Tršo i Bratstvo. Podelit ćemo članske karte za učenike prvog razreda osnovne škole Bratstvo, a ono što smo želeli da postane neka vrsta tradicije, da poklanjamo knjige najboljim učenicima. Pošto ima 54 odeljenja, 54 knjige ćemo danas podeliti po vašem mišljenju najboljim učenicima. Jeste da je era digitalizacije, interneta i svega, ali bez knjige nema znanja. Nikad niko nije uspeo da nauči, a da ne čita knjige. Zato, deco, bez obzira na internet, bez obzira na sve, čitajte knjige. Najboljim đacima osnovne škole Bratstvo uručene su knjige, a prigodno kulturni zabavni program za ovu priliku priredili su đaci osnovne škole Rifat Burdžević Tršo.